ndabashuhuje cyane abakunzi banzagerayo TV, muraho murakomeye, mumeze mute aho muri hose, ibihe byiza, ibihe by'umugisha, ibihe by'umunezero kandi weekend nziza. Turabashuhuje rero uyu munsi turaganira ku ngingo zitandukanye. Uko mubira kuri thumbnail muraza kubona ibintu bitandukanye. Turaza kuvuga ku guhura kw'ingabo za SADC na M23. Makenga mwenyewe yarahari nkuko mubira ku ifoto iranga ikiganiro. Turaza kuvuga kandi ku nama ya UN Council yabaye, UN Security Council yabaye uyu munsi. Hanyuma turebe uburyo Olivier Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yabyitwayemo imbere y'abamuhamagaraga cyangwa se y'abamubazaga gusobanura ibintu byinshi byerekeranye n'ingabo z'u Rwanda, aho yagumaga asobanura yuko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Turavuga kandi ku biganiro nanone igice kindi cya M23 cyagiriye Qatar. Umwami wa Qatar Emir yahamagaye M23 ayihuza na Kongo. Turaza kandi kuvuga ku ntambara yiriwe, intambara ku wa gatanu yacaga ibintu hariya Warikare, kandi ntagariho honyine. Kuri axe ya Bukavu naho hagiye haba imyigaragambyo y'abaturage, hakabamo no kurasana. Hanyuma kuri axe ya Kamanyora naho ibintu byari bimeze nabi ku buryo Wazalendo ngo Muzalendo yari yanutse, ibintu byakomeye. Turabashimiye rero gukurikira iki kitangazamakuru cyanyu cyangwa se iyi channel. Iyi ngiyi ni Nzagerayo TV, muri kumwe na Amisha Pro. Niba ari ubwa mbere ugeze aha urakanda subscribe, niba usanzwe uhari kandi urakomentinga, usharing iyi video kandi uriking. Gukanda kwako gakumwe inshuti zanjye ntacyo bitwaye, nta nubwo bisaba n'isegonda rimwe kugira ngo ube wakandaho, ariko iyo ukanzeho bituma video igera ku bantu benshi bakabasha kumenya amakuru. Turabakunda cyane, reka dutangire amakuru. Reka duhere ku kinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje inkuru kivuga yuko nyuma yuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi bahuriye muri Qatar ku itariki 18 mu buryo butunguranye z'ukwezi kwa gatatu, uyu munsi naho Bertrand Bisimwa waruhagarariye M23 ku itariki 27 z'ukwa gatatu yahuye n'igisirikare cya Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo, bagahurira i Doha muri Qatar. Bari bagiye mu buryo bw'ubwumvikane bwo kugira ngo intambara ibe yahagarara muri Kongo. Aba bayobozi bahuye kandi ngo basinye amasezerano yo kugira ngo intambara ibe yahagarara. Umwami Emir wa Qatar yagumye agaragaza yuko akeneye guhuza u Rwanda, M23 na Kongo kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu abashe kuba yahagarara. Abantu baratunguwe ubushize ku itariki 18 ubwo babonaga Antoine Felix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, yahuye na His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. Barahuye rero baganira ku buryo intambara yahagarara, ariko ntabwo twigeze tubona imyanzuro wenda baba barasinye y'amasezerano bagiranye yo guhagarika intambara. Rero reka dukomeze ku ngingo ikurikiraho. Ubuyobozi bwa M23 AFC bwatangaje yuko kuri uyu wa 27 nanone mu gihe igice cyabo kimwe cyari kiri Doha muri Qatar, ikindi gice cyasigaye cyari kiri muri Qatar cyari cyowe na Bertrand Bisimwa. Hanyuma ikindi gice cyasigaye cyari kiyobowe na Sultani Makenga. General Sultani Makenga tubibutse ko ari umugaba mukuru w'ingabo za M23. Rero mu buryo butunguranye, ntakunze kugaragara cyane mu ruhame, ariko mu buryo butunguranye yabashije kugaragara ku wa 27 aho yagiranye ibiganiro kuri Hotel Serena hariya Igoma. Bagirana ibiganiro n'abayobozi b'ingabo za SADC. Iyo tuvuga ingabo za SADC bivuga ingabo za Afrika y'igice cy'amajyepfo, habarirwamo iziri hafi wenda twavuga ni Tanzania, harimo DRC Congo, harimo Malawi, harimo South Africa, harimo Zimbabwe, harimo Angola n'izindi zitandukanye. Izo ngabo rero zabashije guhura na igice cya M23, baganiriye ku buryo ingabo za Congo baganiriye ku buryo ingabo za SADC ziri hariya Igoma mu kigo
zabasha gusohoka ziri hariya mu kigo cya Mubambiro hafi y'ikibuga cy'indege. Murabyibuka igihe M23 yafataga Goma, izo ngabo zarahagumye kuva icyo gihe na n'uyu munsi ziracyahari. Harimo ingabo za South Africa nk'uko mubizi zigeze gucyura inkomere n'abari batwite, harimo ingabo za Malawi ziriya zirwanira ku misozi zikoresha imbunda zo ku misozi zikomeye, hakabamo ingabo za South Africa cyane cyane n'aba expert mu gukoresha indege n'ikirere mu kurwana. Harimo ingabo za Tanzania zikunze gukoresha cyane ibifaru, zigakoresha n'imbunda bakunze kwita sabasaba. Izo ngabo rero ubwo u Rwanda rwazibwiraga yuko rushobora kubemerera bagaca mu Rwanda bakaba basohoka muri DRC, barabyanze ngo kwanga gusohoka mu buryo bw'ikimwaro, barabyanga kugeza uyu munsi baracyahari. Rero ku wa 27 z'uku kwezi kwa gatatu baganiriye ku buryo ngo izo ngabo zishobora kugenda zigatwara n'ibikoresho byazo byose kandi zigakoresha ikibuga cya Goma, hanyuma ariko zikabasha kuba zasiga intwaro wenda zifite marke ya RDC, intwaro zifite aho zihuriye n'igisirikare cya Kongo, ngo bazagenda bazisize hanyuma batware intwaro zabo bwite bazanye igihe bazaga muri DRC. Ni ukuvuga bazatwara indege, bazatwara ibifaru, bazatwara imbunda zo ku misozi nini n'intoya, batware n'ibindi bintu byabo byose baba bafite kandi baciye ku kibuga cy'indege cya Goma. Inkuru ikabivuga yuko ngo ikibuga cy'indege cya Goma ubu cyatangiye gutegurwa. Ngira ngo batwabyeretse ubushize mwabonye uburyo hari haparitsemo ibimodoka, ibikamyo, ariyo mpamvu M23 yatangaga yuko itarekura indege ngo zize ku kibuga cya Goma, ngo kuko batekerezaga yuko ibyo bikamyo bigiye bihaparitse byaba bitezemo za mine, ariko ngo bumvikanye uburyo ikibuga cy'indege kigiye gutunganywa ku buryo ibyo byose byari birimo bibangamira urujya n'uruza rw'indege bivaho. Noneho ingabo za South Africa, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi zari zirara muri South Africa zikabasha gutaha. Ndabibutsa 2012 izi ngabo uko zifatanyije ari eshatu, Malawi, Tanzania, South Africa, nizo zabashe kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo. M23 irahunga, bamwe baza mu Rwanda, abandi bajya muri Uganda. Hanyuma rero ubu nabwo bari baje gukubita. Amakuru atariho ivumbi nizeye atangwa na source zacu nuko izi ngabo nizimara gusohoka muri Goma, ibi bihugu ko ari bitatu nanone bizahita bigirana amasezerano na DRC cyangwa se leta ya Kongo yo kuba bakongera bakagaruka, ariko bakagaruka mu bufatanye bw'igihugu ku gihugu. Ni ukuvuga ngo ntago bazagaruka ari SADC, kuko ngo bavuze yuko ngo iyo ari umuryango nka kuriya SADC ngo bibasha kubabangamira ku buryo n'icyemezo bafashe cyo kugira icyo bakora bibanza guca mu nzira ndende, ngo ariko niziramuka zije zikoze icyo bita relation bilaterale bishaka kuvuga ngo ni ubufatanye bw'ibihugu igihugu ku kindi, ngo buri gihugu kizaba gifite icyo kigomba gukora, ikindi kitakivangiye mu byo gikora. Ubwo rero reka dutegereze turebe niba ayo makuru yaba ari ukuri, ariko amakuru mbahaye nuko ingabo za South Africa, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi ntabwo zizaca mu Rwanda n'ibifaru n'ibindi bikoresho byabo, ahubwo bagiye guca Goma bitewe n'amasezerano bagiranye ku munsi w'itariki ya 27 z'ukwa gatatu 2025. Izi tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu kandi habaye inama ikomeye ya UN Security Council. Ni akanama gashinzwe umutekano mu bihugu byunze ubumwe cyangwa se mu muryango w'ibihugu byunze ubumwe bita UN. Iyo bavuze UN bishaka kuvuga ibihugu 193 byasinye kuba mw'uwo muryango harimo n'u Rwanda. Uyu munsi rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yari yahamagajwe aho ngaho muri UN kugira ngo aze asobanure. Inshuti zanjye ibintu byari bikomeye cyane ku buryo abanyamakuru nyuma y'inama habaye inama n'abanyamakuru. Niho rero nyuma y'inama ya UN Security Council Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bw'u Rwanda yahuye n'itangazamakuru ry'isi yose, ariko ibibazo bamubazaga byari byose bishingiye ku kubaza ngo ingabo z'u Rwanda zizataha ryari. Olivier Nduhungirehe agasubiza wa mbere kamubwira ati nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, bari abarwana n'abakongomani ni M23 n'abakongomani babujijwe uburenganzira bwabo. Agasobanura mu gihe kirangiza n'umunyamakuru agahaguruka ati harya mufite ingabo zingahe muri Kongo kandi zizataha ryari. Akongera agasobanura. Inshuti ntabwo byari byoroshye, yarwanya urugamba rukomeye
ntabwo wenda sinzi uburyo twabivuga niba yabashije kubakonvinsinga cyangwa se kubumvisha, ariko byarinze birangira n'ikiganiro kirangira ikibazo kikiri ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ni zingahe kandi muzazicyura ryari. Rero iyi nama ya UN Security Council yo yongeye kandi gusaba ko u Rwanda n'ingabo zarwo bataha bakava ku butaka bwa Kongo, hanyuma ibiganiro nabyo bigakomeza i Rwanda na Nairobi. Cuti abakunzi banzageraho TV turabashimiye. Amakuru yandi tutababwiye nayo imirwano yiriwe Warikare kuri axe ya Warikare, imirwano yari imeze nabi cyane, aho ingabo za Kongo zifatanyije n'itsinda ryazo rizifasha harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo n'abandi bafasha barwanye umuhenerezo Warikare, hakaba haguye benshi kandi ku mpande zombi. Intambara kandi yari ikomeye kuri axe ya Kamanyora. Tubibutse Kamanyora ni inzira, ni umuhanda umwe ujya Uvira. Rero M23 kandi yagumye ishaka gufata Uvira, biragorana biranga ku buryo kugeza n'uyu munsi Uvira ntago yari yafatwa. Ariko ingabo za M23 zarwanye ku munsi wa 27 w'ukwezi kwa gatatu, zirwana umuhenerezo n'ingabo cyangwa se na coalition ya DRC ifatanyije na Wazalendo, Abarundi n'abandi babafasha, bararwanira hari Kamanyora mu buryo RDC ntishaka ko M23 ikandagira Uvira. M23 nayo ishaka gufata Uvira. Rero ibintu barakomeye kuko umurundi we ntashobora kwemera ko bafata Uvira, kuko Uvira kuyifata nigeze kubereka map mu biganiro byashize yuko nukurasa ucisha hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika. Rero Burundi ntabwo bushobora kwemera yuko barasa bava Uvira barasa Bujumbura, kuko wafashe Uvira na Bujumbura deja yaba yavuyemo. Indi ntambara yari iri he Kavumu, hariya Kavumu ku kibuga cy'indege naho habera imirwano ikomeye. Mbega atake zabaye ku munsi wa 27 ubwo habaga ibiganiro, haba inama ya Security Council, haba n'ibindi UN Security Council haba n'ibindi, ariko intambara nayo muri Kongo yari imeze nabi. Bukavu abaturage bagomeje kwigaragambya. Abaturage bakomeje kwigaragambya, aho jeunesse cyangwa se urugaga rw'urubyiruko rwasohoye itangazo ruvuga yuko ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2025 bavugaga yuko bahaye amasaha 72 abayobozi cyangwa se ingabo za M23 kuba zavuye ku butaka bwabo. Barabashinja ikirere, barabashinja yuko ngo kuva bagera ku butaka bwa DRC ngo bamaze gufata Bukavu, baragira bati twari tuzi yuko nimuramuka muje mukahagera M23 muzatuvanaho igitutu n'ingoyi y'igisirikare cya Kongo kitadufataga neza. Ariko ho muhagereye ububandi ubwicanyi bwariyongereye cyane. Reka tubanyuriremo wenda ukuntu byagenze kugira ngo ibingi byose bibe. Ibingi kugira ngo bibe nuko mu gihe M23 yamagaraga gufata Bukavu, hanyuma imbaraga ikazishyira mu kujya gufata Uvira n'ibindi bice harimo n'ira Warikare, hari abasirikare benshi ba M23 bavuye muri Bukavu baragenda. Hanyuma abagiye basigaramo bakora amarondo, iyi nkuru zivuga yuko aba bandi niba ari amabandi niko twabita, bagendaga bareba ibyatsinda niba ari igice cya Palatuni cyangwa niba ari abasirikare 5-6 barimo bakora patrol ngo zikabica, ayo mabandi akaba yabarasaho akabica. Rero ingabo za M23 ziza gufata umwanzuro wo kutakomeza kugenda zica mu makaritsiye uko zibonye, ahubwo zikagenda ari uko ziri hamwe. Ibyo rero byatumye banditisme cyangwa se ububandi, ubujura bwiyongera kandi bukoresheje intwaro, gufata abagore ku ngufu, hanyuma n'ibindi bitandukanye no kwiba, kwica. Rero byatumye abaturage barakara cyane. Itangazo rya jeunesse ya Bukavu yo yavugaga yuko mu nyuma y'amasaha 72 niba ba M23 batavuye ku butaka bwa Bukavu ngo bahamagariye abantu gufata imipanga, imihoro, intwaro gakondo izarizo zose kugira ngo bajye guhangana na M23. Barangiza bavuga bati M23 mujye mumenya yuko umuhanda utagira amategeko, nituza bamwe bazapfa yego, ariko bazasigara bazabasha kurokora Bukavu. Nshuti zanzageraho TV, kora subscribe niba ari ubwa mbere. Niba rero ukiri kumwe natwe, sharinga ino video, uhereza abashuti bawe bamenye amakuru yuko ibintu biba byifashe. Turabakunda, ciao ciao.